Kipulit ketenan anti narcotic task force kanong stoin police station hagajan mit absan trik ursaw hagajingelam ba es karmandai ubolong officer in charge kleyoban kemno i wenok hidrok na po shnong new nong stoin West Coast Hills district. Kipulit kley thu ba yaw te usnar nong hidrok ubola perangkam da kali private kebadan new registration number ML North South a North Khandai Prapra latip kerteng ku Michael Karbani arfen usnem karta ubodai nakshnong urkali nong stoin. Hakaching talasi kipulit kleyoban kurup shikram udrop heroin Laifulai jan ruspa an rufotong ka kapisa ba shibun ba akyat parengya ka baulat mu ban debi an hanong stoin.